Yohane ku avanyisa ka vumbirhi. Loko ku hundzile masiku mambirhi, ku va ni nkhuvo wa vukati emutini wa Kana eGalileya. Mana wa Yesu na yena a ri kona. Yesu ni vadyondzisi va yena a va rhambiwile na vona ekhubyeni. Kute loko vhinyo yi herile, mana wa Yesu a ku ka yena, a va ha ri na vhinyo. Yesu a ku ka yena, he manana, hikwalaho ka yini u nghenelela etimhakeni ta mina ke? Nkarhi wa mina a wu si fika. Mana wa yena a ku ka malandza, endlani hinkwaswo leswi a nga ta mi byela swona. Hi mhaka ya leswi Vayuda va toloveleke ku hlamba va ti basisa va nga si dya. Tinkho ta maribye ta tsevu a ti tikirhetiwile kwalaho, yin'wana ni yin'wana yi ri leyi tatiwaka hi makhuwana ya 4 kumbe 5. Yesu a ku ka malandza, tatani tinkho leti hi mati. Va ti tata hi mati tikhapa. A ku ka vona, kelelani sweswi mi yisa eka mufambisi wa nkhuvo. Kutani va yisa. Mufambisi wa nkhuvo a natswa mati lama hundzukeke vhinyo, kambe a nga tivi laha yi humaka kona. A swi tiviwa ntsena hi malandza lawa a ma kelerile mati. Kutani a vitana muteki a ku ka yena. Vanhu hinkwavo va toloverile ku humesa vhinyo leyo nandziha ekusunguleni, kutani loko ku nwiwile swinene, va humesa leyo ka yi nga nandzihi ngopfu. Kambe wena u hlayisile vhinyo leyo nandziha ku fikela sweswi. Mahlori lawa hi wona lawa yo sungula lawa Yesu a nga ma endla loko a ri emutini wa Kana eGalileya, a komba ku twala ka yena. Kutani vadyondzisi va yena va pfumela eka yena. Endzhaku ka swona a rhelela a ya eKaperenawume, a ri ni mana wa yena ni vamakwavo ni vadyondzisi va yena. Kutani va xwa kona masiku ma nga ri mangani. Nkhuvo wa Paseka ya Vayuda a wu ri kusuhi. Kutani Yesu a tlhandlukela eYerusalema. Etempeleni a kuma vanhu lava xavisaka tihomu ni tinyimpfu ni matuva ni lava cincaka timali va tshamile. Kute loko a endlile kharisa wa tingoti, a va hlongola va huma hinkwavo etempeleni, ni tinyimpfu ni tihomu. A hangalasa ni mali ya lava bindzulaka, a wisetela ni matafula ya vona. Kutani a byela lava xavisaka matuva a ku, susani swilo leswi laha. Mi nga teki yindlu ya tata wa mina mi yi endla ya ku bindzulela eka yona. Kutani vadyondzisi va yena va tsundzuka leswi tsariweke ematsalweni loko va te, ku hisekela yindlu ya wena, we Xikwembu, swa ndzi dya. Kutani Vayuda va n'wi vutisa va ku, u nga hi komba xikombiso xihi leswaku u na matimba yo endla leswi xana? Yesu a va hlamula a ku, hi ndzumuxani tempele leyi, kutani mina ndzi ta yi pfuxa hi masiku manharhu. Hi loko Vayuda va ku, tempele leyi yi tekile malembe ya 46 ku aka yona. Kutani wena, xana u ri u ta yi pfuxa hi masiku manharhu xana? Kambe Yesu a vula tempele ya miri wa yena. Hikokwalaho loko a pfukile ekufeni, vadyondzisi va yena va tsundzukile leswaku mhaka leyi u tshama a yi vula. Kutani va pfumela matsalwa ni rito leri Yesu a ri vuleke. Loko a ri eYerusalema enkhubyeni wa Paseka, vanhu lavo tala va pfumela eka yena hi ku vona mahlori lawa a ma endleka. Kambe Yesu a nga kokiwanga mbilu hi vona, hikuva a tiva vanhu hinkwavo swinene. Naswona a swi nga kali swi fanela leswaku a byeriwa ta munhu hi munhu un'wana, hikuva a tiva leswi nge mbilwini ya munhu.